CDT nomor 214 ayat sada. Sonang di lambung Yesus, sonang narotus. Sonang di lambung Yesus, sonang narotus. Unang Dehoma biar lau mantapotoni. Unang Dehoma biar lau mandapotoni. Totong di Johor Yesus seroma hodua. Totong di Johor Yesus seroma hodua. Tadi kon haholomon jala hapot jauh. Tadi kon haholomon jala haposia. Sonang lambung Yesus, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi. Unang Dehoma biar lau mandapotoni. Tadi debat kita siat dua raja-raja buku onom ayat 1 onom. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dalam bahasa Batak, jadi ninai banama unak koma biar aina tumorok do nama dongani hita sian nama dongani nasiza. Gasa tuhadi nakola behita mabiar bos rohata tiramoti tuhadi dohita somoninang dohot keluarga na tatadikot di bagas tabi saya tiramoti tuhadi mahita. Sehat selalu, semangat selalu. Hinahana Pasti ceria. Hinahana Pasti ceria. Hinahana Pasti ceria. Kami yang mahita Moliate ma di wale Tuhan di luar sodo kami makilalaho tingkat di basamu di manobo punyarion adorang sohu udaho kami udaho nami doh ragam ni padara dan nami cumulu hai mamuji pasangapun warmu nabadiai di bagasat tangiang doh nama nangihon hatam sahat matu kami hatam ramoti mahami di pardana dan nami sadarion ramoti nang salukut keluarga nami mangasahon Yesus Kristus buka kami udau doh pardana nami asiro ham dongani mahami rap mahita martangyang ditangyang alia manami Alia manami dari benedijang. Saya binarbadia magwar. Saya Roma harajaon. Saya saud malam nirohami bedetongan sama di benedijang. Dia maghami sadari mengaluar setiap hari. Saya sangat sanang sama pada sanang. Ilusan itu mana mardusa Tuhan. Punang kami begitu pangcina. Balua mahami sian pangago. Ayo na punah harajaon. Duot haugo. Rodi hasang akong saliling-liling na. Amen. Asih di rohani Tuhan Yesus Kristus doa tolong di rohani di bata ama doa parsara di toki perbadia madongani jalan mamasu-masu kamu saludna. Amin Amin Amin. Shalom. Hinahana